Usapho lwasePhiri lushiyeke ludandathekile emva kokufunyanwa komzimba wonyana walo obelahlekile oneminyaka emihlanu ubudala udendelezile ethafeni kusasa namhlanje. Uyise womntwana Umuzi Mthimkhulu uthi umntwana unyamalele ngecawe wakhangelwa de kwabe ufunyanwa ebhubhile kwimeko ephazamisayo. Mthimkhulu osentlungwini ngoku ucela ubulungiswa esithi akukho mzali ufanele ukujongana nentlungu enje. Ukufa kufike kungaphungisanga njengesela kwikhaya lenkwenkwana eneminyaka emihlanu kwindawo yasePhiri. Ngokwengxelo katata wale nkwenkwana lo mntwana uye walahleka ngecawe njengoba xa kungoku ebhaqwe eswelekile. Ekwimo engentle kwaphela etshisiwe walunywa nazizinja. Mangifike ePhiri uma wengane angitshela ukuthi hayi umntwana soloku aphume ngo4 ayodlala. Ephuma ngo4 ayodlala kubuye lo mdala yena akabuyanga. Ngicela uphuthume ukhuphuke sizobonisana. Ngempela ngize sifike la ngiqale phansi ke manje. Ngimbheke umntwana ngingamtholi. Mangamtholi kanjalo ngibuyele endlini. Ngitshele umama wengane ukuthi hayibo mfethu asiye eMroka mhlambe eMroka khona umtholile umntwana wamisa emaphoyiseni. Ngithola ikholi ngisishawela eofisini ngithi ngenza wona lamakhophi. Uma wengane uthi ingane bayitholile muzi phuthuma. Hayi ngempela ngiphuthume sengikhushukela na umoya khushuka nestress. Hayi ngifike ngempela hawu umfana wami nangu umntwana. Utata womntwana oxheleke inhliziyo Umuzi Mthimkhulu uthi akukho mzali ufanelwe kukuva intlungu akuyo. Ememelela ubulungisa ukuze ukusweleka konyana wakhe kungabi lilize. Akekho umntwana odeserve lento yenzeke kulo mntwana. Like honestly akekho umntwana odeserve lento. Umntwana nami bamshisile ugcina edliwa izinja. Ubhlungu leyo nto emzalini. It's very painful. Uthola umntwana akasenani, awulunyiwe, kunjani ushisiwe, yabona injani leyo nto emzalini. Is trauma, suicide kuningi nje kwenzakalayo ngayo. So mina from kuyibirthday yakhe izolo. Umntwana ushona ngelanga lakhe lokuzalwa. Uyayibona injani lento mayifika kumina. So abantu abagada abantwana babo into engizoyisho. Akekho umunye umntwana ozodeserve into enje. Lo muntu kumele aboshwe in order for yonke lento izostop. Kwenziwe example ngaye loyo muntu. Umthetho awuqina, amaphoyisa awenza umsebenzi wawo. Akuvuleke ivalo evalekile. Akuguquli ilitshe. Akungabi nelitshe eli left unturned. Le nkwenkwana ibingumhla wayo wokuzalwa ngoMvulo kwaye utata wakhe uthi inxeba lokushiywa ngumntwana wakhe soze liphole. Kwiindaba zeSoweto TV ndinguNomzabalazo Mduka ePhiri.